Papa baby a Ghana could do say. Would me ana nsɛm ni buani e jam o man hene no maka. Ba baby a Ghana could do say. Ehia obi a me kan makansi ni pen. Ehia obi a odi nhyehyɛ pa bɛboa Ghana. Din. We are the way I you say. Simple as that. Abema nipa that and I think say. Me other said no as a news SOMPA news na me tie ibia na no ene o man hene kan wasem owura bi ewrezi issue bi say die nti a Ghana awudie adoso mo eni say obi die wu a eda court che sana che nti na oto nsa frɛ say yen sori na o ka say obi a ohye mrate say owura jebi a obi kokun no nti apese ye kire say asam no na ho saa na aye foolish case na winim yantiase to fi ma men kan kire o manfo say me menye sofo keke o me sanso ye investigator. I just want them to know today nawa jebi wo no ehun sem bede Womu a yedi ahyehyɛ womu no emfa womu me na meka kire. Wow. Yes. Na edidi kɔ womu a ɛsan be praman yosem no na edidi kɔ ho. Nipa o ma we atim awire ho. Okay, can send be to the already a ono ye sojani a Mahama bi ye omukɔ kunu wo ba bi yesi enya ho adagye asi na yi wo kronum na ye den ye chin krofo wo me omo suspect wo mo besi ne wonte ho hwe ashama issue sojani a omakokuni ye de sa na achichi ni pese ye investigation ye ho ahwan sa ngunran na de na da hwa enti so big fish okodi ewu a sa onsuro sa na je onsuro enti papa nsama obroso no anukure ni abusuafo na minim no ye botai ni say ye pese ye kire wade ye botai ano no anya nwumbo nko a emom eduru ba bia niam bia wonnim ne ye pese ye kire o ofunim se odasani bia wusi uboso se obeye we establish business ananso obeye property. Okay. Dwene kwan ya obefa so obe secure o business and o property no se be ya BBC a ubetimi anya bibia besia nan. Okay. Anything? Insurance. O me yo. Abagana insurance waza na abeka yana. Yeah. Wenim. Ye ka insurance anya insurance in terms of say obiati company na deco. Okay. You find a way to invest certain things somewhere you're very secured. Okay. Sebeya at Rencham Tower. There's something there. Okay. To back you up. Wow. Me ko bi fie. Now ma share value of the house. Now share sikatwitwiri dia wodi asifie no. Any credo a wato 5 Ghana ato ano a. Na me say we onye serious. Ama me bo wakora. Ye fie ketua bi a yetimu. Papa. Ehun hyehye ne say yenso candle. Ewo mo amu fie. Wa wu fie a wasie no. No, yenso candle. Amra da ho ne say yenso candle. Yenso candle. Now, my arrange niema in such a way say fire e catch e be stop. Wow. Security, you have to think about it. When you police and you to when you soldier, when you talk about security, and you just soldier ni police. Okay. Adwini mu nimudia emudra nipa de ye niema ebo niema ho ban fi se ejapade ye wonkwa. Chonse baby a wodasani wajapade ona wakoma ewo. Eye moja ade de exchange bibi. Ye betransasi so abobra ajeja de ma mutroka. Jeja mutroka, jani nyina ma okese. Bibia ye jama onyankopon, wonyame yeso niema nyina no waje. Abi. Wabomo ama munyansa ma munimudia ma muniema nyina mo transan fo madwene nkekere man a wezi eja ba urade asia ne sei o hwe obi fi a wasi. Yes,
Any ebia padlock crowd they twa no. Sir? HS when you serious. Oh, yes, serious. Ajapade ni hia no. Hia no. Bibi sia oba shiri bibi. Esese bambo ehu hia wo na protect o property. Bambo esese ehu hia wo. Na baby aye dro no obi kura be ye will. O ye will amobi. Na on fa clauses bi an hyemu say. Ebia se nipa no provide so obetimi ahwe ne wanhwe ne ya so and so to happen. Obi wan ma de adwuma na eja no oba no onye serious. Na why ye we no to kan so your benti na de ato. Wo kina be hwe na adwuma sin de site o se ekoton. Dan so bi adwuma no wo ho a ebo aga na o. Ebo anchini ma o. Ni ya ne so be na ho obi ofri ni kuro mo wo ni sika na obeto se japade no. Enti da bi agete bechi bia no omo ye adwuma epegya dollar ne pounds e de ko wo nkrum na yankasa nkasa ye di ade hyesase so no. Ye ntimi create wealth. Ni aye poor. Very poor. If he says some of these things we don't understand. Enti ya momo de hwe even insurance ya ye kan kura nyo mu nyina na ye nkotompo fo. Ebi hu hiama yen se yete ho no ye dwene kwa na ye befa so a ye be improve sa ye sika sam adwumakuo no a ebetu baabi no wo ye biribia hwe efie a ye sisi ne mamu ni ade ansa na obi benya building permit no senka sa na ma wo nyina nke ho sa yes so edina se broni ti ni krom na jato dan mu a wonkowu se me sramo ma no susumina so kejetia na yasie obi be fa ho ahwere ne nkwa obi be yare dan so broni anka we anka nyene we cause one sure ade no a part of nhyehyeye no you cannot have it unless you do insurance. Yes sir. Enya sa emfa ma. On ayen nhyehyeye pa bi se ye eni abre so man ye be ni a ye betuma ye ni ye fi se Ghana esua Ghana ye tiny country. A small country. And then that's why maybe can say the politicians are lazy. Very lazy. Politicians are lazy. Let me catch it out. Politicians in Ghana and Africa are lazy. Our man is to start. Nigeria creation credit saying. It is saying. I didn't know where your resources in the MA once and told you too much. But yes, still, you did it. Oh. And you're some papa. Nami nim. Yeah. Woko site biya yesi dan edan no ya ban dan adwumakuo bi dan bisa se emu dodo san na omo ye disable walkway ewo say no de papa and dey say me ono say ono ani fi enti omo no nka mamu ho da bi say de ono na esi ni fi enti won fa bubu ani ho ba na ira fi say bi kro no nkwanhia betima ma na ebubu ani asam no wobia no ya twere nanim se bre wiase na chinchina ache nko aba ebubu ani obi betima to kwanhia betima asi says obi betimi aye presenter very powerful presenter na BBS koko kura betima ma je se ye dini si ayim nti say ye wo ba yi ba da sompa obegya adwuma no papa was ma okay de me say na say me ba mkotodwe guess right who ebre na wie du say yesesan ya dwene o man we wo ye japade ho wo kwan ya fa so a ye dwene ye japade ye business ye here overhauling e wa dwene mu. There's something really wrong with the way we think. We are not thinking right. Yeah, right. Yeah, who aba oba kan sa na o ma mira ho kra se mfriga no sa me no me bira ho na be yi bi guso. Hey, papa o sa sama okay en sheda ma obi etri mu de koba bi yesisi adan fiure bie ni ho apart from say bia o ko bank bi ne sa office bi a ka fiure ben se o si dan a o plan say obeye ba bi a se obi edi se bo obetimi afa ho Right. Yeah, because if he say after all say me holding me nam ho me koba Obi betumi aba nche so obesra na we ni petit chupa so no te hwichem. He no be fa ba. He no be fa wura wo dem. Wow. Ebrena wiedu wenyame wode adwene ama obia bibini o mo awadwene broni o ma na adwene o mo obia so 24 hours on sese obia de. Na bi.
obi de enchen obi de say that here na wonim ye fa kakra bi nso so ye wi ana e bi ahoma peace nsem yi de ha dwini o number 4 no me be wie no me say don't be satisfied only by the assurance of the agent. Go beyond. Know the rightful owner. Avedi atoso bi oni say, be vigilant not to ignore the agent. In case of any failure, you may return back to the agent to assist you to redeem your investment. Okay. Obi na nam no so no wahuna japade bi na apese oto. Commission kakra bi a ensuo sika kakra wo de be mo ni no a wo ya dantam nti. Wo fi se edan wura na nkasa banti wo hia no. No ignore agent. Aba se mi mesre wo ha na omo peda obi peda ya dem anu atwraba no agent de omo so obeya ya wunya dan ni bi. Because if you rough on the agent for no the advantage match the pa okay. And the one disadvantage okay. Now the disadvantage ni swasing advantage no okay. Baby a ye drum so wo ye japade na pese obi baji we japade no asomo dwo nya usika de a the best thing is unya professional agent na de no of course tina bruchire ho toye no na we wuta me fia me ni me return mu na fa ye hunu fie urada da ye hunu fie urada. And a honzo no, utia rent and ansan where enjoy. You pay before and yeah you pay after. Okay. A hanso some yeah poor African. Okay. So hen tuba won say oni ane tremwa wa ya waso ehumobro no fa kodwa atoa. Eho ye nkodwa atoa wo fie wura nim. Awa brochire o. Da bi e pa ho 2 days e be yu no magu abonten. Eh. Abrofo gina gugu abonten o mfa ho. Amum. Ese sa wo yire ho ye adwuma ba ko ntimi afamienu ka ho. Eho bia nsoso so. Yete ha na wo man ya mokọ abosia bo na tirimode mama free education Ghana card free hwan free na wi abeka se foto abo mokọ bobosia o mama no ka se no mo pani chinchina achi se free sa no aman yo fo vote nti no mo yesa okay o mo nka no krenkyere e dia ba asem no no minisani ama wa kankran kura enye kura enye editofie ma obia ignore agent ade bia agent sembebam ignore no emfanachi enye bibia achire adwumai kura yete hei se he enam wo so ne nyina ya ba ensase ya ignore obia ntimi meye better friend beside you hey because nipa enam nipa so nipa hu nipa yeah but there's no limit okay because one way ya bibi kokosi a wo kire nipa na nam no so no wo ko bona mane a na zo bona mane okay ndimi obi anu ya appointment de permit free tofi there is a man no hu no ha no bi afro hey pressure no thing if you say enam no so now we are sa e bo wo ni nipa na yonko ye ho ban okay onu su protective ema bibie ko kama eniema nko achew enti no manfa ba ko bi nka ho na fe na emi ahoma no na me ye nsore so ye nsore so na ye hwesania ensam wo ho yesu hu yemobo ave sa wuto japade ni wi a ye say after successful transaction of payment with immediate effect as I said, based on the transfer letter, no, where transfer of ownership into your name. So when the sika to adie ye japade say ye car say ye fie say ye business say ye den adie bi asombo aye to abe ye japade adachi ubetim da ye apejade agya no hwese wo medin dada nya wo to free ni ho no enda so entisa emremu no watode batanya wo dia abasa se mo de ka hweka bebre di nam kumasi kuroi mu ne nkra kuroi mu a wo mo atwi ne nya wonde o papa jaja kan nya wo na awire ho free say e wo senki etim nya flexible system a obi to ade a change of ownership e go through automatically and here say goro boys na obi ye frustrated a e ma omu jai gum ne ntia Ghana ye respond no politicians no frustrate yen
So no more frustrate mu sa adia ye was said this as we ye emma wa brabon koso no you ignore it because wo poaso nhwie. Yes. I didn't think yes sir. To da kura bu eda so. Ebu eda so. Abrochi mem obi to adia system no bubom. Hey, bibi the say insurance anyway we omunye separate o. E bom and ya yade na man stick no bo straight. Into institutions miensa they share the money. Okay. Mami kan chiro. Say yes system no a aban dwumadie bi a odi a o se etua sika ma no. Sika be ko bank a enkwa hye no ho ansa no de akọ bank anke be se wiska. Because in between institutions our render service to the public a yetua sika ma aban no e free ho eko bank no nsemsi Ghana ban boka da bia but wo munim esenka wo benya institution bi a government na yi a ye hye the TS ka no deal with physical cash bi I was say check as good and I say to account yes system ne say ye the bail amount go to bank and pay eno kura be masa ban no nyanya sika no run within the banking system and wo per short loan obenya ansa na ban be fiscal nako so aden baba mo wo betia na aban aso ye bia se jatom aden de jatom odasani na hye no because sika guo e ho nye bank aden no mo kreska o how na when insisa ye no be di say we enye Ukraine war no aka say be take a process petty things can be changed easily. Wow. For omano to speed up but abro any adwumboni a wa man yo fotiri munti no on sesano evise wombedi hu mfa so opposition wo hu no wakasasa ke kan sem hu sa obetra se ape ono no hu ni se sesano enye difficult to fito bia na mewura ho because me hwe Japan obi ba so person ton na Japade wono no kuta nkrata so Japade ni dini so endo si echini kokope ni abanya ba we ade aso na amne de ka se kura yen kura bebre nya omo de ya evise se wo twade na ade no adansidie edi hosa wato atuaka na wodin mu a wanyi tumi krata wo change of ownership ama wodin mu a ade no nya wo de emremu nya wo de matoka no afiri obi ho sanity ebi kura ono ebi odifiri amonone na aba sa na mato ne din na won krata no so cement mi anye change of ownership a enya wo de matua ne ka o eda ka no sanya enya me de emremu nya wo de na wodim insurance kura e wo ho sa wodi nam na accident ba insurance fo mfiu if is insurance that's nya wodim baba yenkwa ahoma ne so